Cheval sun Tesalonicenses capítulo 1. Juan Pablo, soc de Silvanoe, soc de Timoteo. Yahpat beyesha botanik haesh te chunhelesh da lum Tesalónica te jun aye soc de tatik Dios soc de cabal de Jesucristo e. Akayak beyesh utzilio tan te tatik Dios e, soc de cabal de Jesucristo e. Lama luk mek inal ya vayik yu un spisil ora. Kermano tak, spisil ora ya kalbe vokol Dios ta venta ki un te biti yakta esmahesh chunhela botanik. Soc te bitil talek ashek usha vaya baiku tule soc te yantike. Hiç bin aşkotan ya kalbe yeşak oplalik tas toholte chunheletik yu unte diose. Te biti aish chunhela votanik soc ihke mavunis pisil te utzinel soc te kontronel te aya vokolik yune. Hain to, haya yakta ile te biti stohil te chabanel yu unte diose. Melele yaksh ainesh te a tabante aita muk ahvalil te diose. Hasven te il te aya vokolik ta orato. Melel te diose. Hasto hilti ye yakbes to ta vokla helte mach atik yas kontreneshe. Yante haesh te avicho hik kontrenele. Yame yakbesh avichik leva yu un avokolik. Sok uk te hootik te bi ora yash chiknatel ta chulchante kahvalti Jesuse. Hoita bilta yatk ak yashtal sok te chulabatetikune te ay bayal yipike. Hiç me yashtal yakbe castigo te machatik malas nabeyix bate diose. Sok te malas kanchunik te lekyachik opiun te kavaltik Jesucristo e. Yamesh kasu kolik te castigo ta chayels batel kinal. Yame yichik chohel lok el tas tohol te kavaltike. Sok ta bayutsi lal yu el te kavaltike. Te kalal yashtale yamesh icho tamuk ta yolil te machatik chulum yu un te diose. Sokelave yutzilas koplal yashbat yun tas pisilik te chunheletik yune. Hishti haishe teme ayesh uk a temelela chumbotik te kop te talkaltik awaike. Hasrentel te spisil ora yak opumbayesh Dios ta toholike. Hayak ambetik te Dios te yik ohesh tas tohole. Te yakuk shua unik chunel te diose. Sok te yakuk shua unis pasel tas venta yues pisil te bila lek te aita wotanike. Sok spisil te atelia pasik tas venta te chunhela otanike. Hiç me yesh ich otamux bil a te kahvalti Jesucristo e. Sok hiç me ay bayal yutzil ak oplalik yun uk tas venta yutzil yotante Dios kuntike. Sok uk te kahvalti Jesucristo e. Cheval sun Tesalonicenses capítulo 2. Kermano tak, te biti aisk oplal te yashtal te kahvalti Jesucristo e. Sok te yakishtik sobel yu tas tohole, yakalbe yeshu kolta toholik. Mame ayuk yante bila ora nash yashianata nopela unike. Mame shacha mela votanik yu unte me ay mache yalbesk oplal tek ashisk alelal te kahvaltike. Sok te me yalik te hon kalotas kopike. Sok te me yalik te ay karta te pasbil kuntik te hichye yaltas kopike. Mame ayuk mache yavak abaek ta lola yel yu un. Matos chatal te kahvaltike. Han el yesh kota pasel te ait sobol yesh chaitak ashel te chunhelio tanike. Sok yesh chigna uk te mach amero mula vil vinike te yu un te chayele. Yames kontrens pisil te bila yu un te diose. Sok te bila chumbile. Yames nahkans bata ba yutil temple yu un te diose. Sok yames kah yas ba te ha kushul Dios tas kops tukele. Yu balchaye mishta votanik te hishla kalbe yesh te kalal heshe. Soga nahuix to holte bila kombil yu unta orato. Sente yu maba yash chikna khato te meyas ta yorele. Melel mukin yakishta atel te mulile. Hashanish mato ya yich luk esel bael te macha aita komave. Te miya yich luk esele. Yamesh chikna te macha mero mulavil vinike. Te kawalte kesuse tas habnash ye yasmil. Tiga simbe yuel a te bit ilyash chiknatel sok yip yuel te kahvaltike. Te mero mulavil vinike, yamesh ate tas vente yuel satanas. Yamesh tal yak tab ilel. Baya yuel sok senyaletik sok chap ateletik tas vente lolayel. Yamesh tuntes pisil tas chap muliletik te yas lolay a te mach atik yash bahtik ta chayel. Tas ka te malas kansh chun te smerelik op te ay kolel yune.
Hasvente el te diose, yames tikun beit tulan boltesel te yotanik. Yun hich me yash unik te lotil kope. Svente yun hich me yash akotik ta castigos pisilik te machatik malas kansh unik te smelili kope. Sok te habin ashotanik yun te bila mas tohiluke. Hich yun, kermano tak, yaskanya kalbetik vukol Dios ta ventaik, te kushesh ta yotan te kahvaltike. Te biti shachibal tos sawesh Dios yun te yash koleshe, hata sventa te espiritu te yash ultes beesh avotanike. Sok hata sventa te aish ungel avotanik yun te smeleli kope. Ha sventa el te layik este Diose, ta sventa te lekiachik op te kapilinetik cholel te hotike. Sventa yun ya vich beik uuk te yutzilal te kahvaltik Jesucristo e. Hichun kermano tak, ayuk me yipa avotanik ta spesil ora. Mames chaita avotanik te bila la kakbeyesha no pike. Chikante me takke la kalbeyeshe, o ta karta te la kale. Hanish te kahvaltik Jesucristo e, sok te tatik Diose, te kushotik te yotane, sok te yak obotik smukul kotantik sbahter kinale. Sok te aibiyah malitik, ta svente yutzil yotan kuntike, akame yak beyesh yipa avotanik sok stulanil avotanik, hich me lex pisil te bila ya valike, sok te bila ya pasike. Cheval sun Tesalonicenses capítulo 3. Kermano tak, slahi balishe kalbesh into. Kopon botik me Dios te yamesh puk ta ora ta bayuk te skop te kahvaltike. Sok te yamesh ich ota muk yuun te ansviniketike. Hishnish te bitik ota pasel ta volilik te chayshe. Sok opon botik me Dios te yames koltayotik ta skap te viniketik te ishtayotanike. Amen te bile espasike, melel mayuk shunhelyotanik. Hauk meto, hunyotan te kahvaltike, yames tulantes beesha avotanik spisil ora, sok yames kananta yesh, te mashak esh ta utzinele. Chune kotantik ta sventa te kahvaltike, te yakalesh tas pasel te bila la kalbeyesh ta mandale. Sok te hishnisha pasik baes pisi ora. Aka yak beyesh ta avotanik te kahvaltik te biti aish kushulyo tan te Diose, sok te bitil tzih yun Cristo te sokole. Kermano tak, yakalbeyeshan mandal ta sventa te kahvaltik Jesucristo e. Mamesha huena basok te kermano tik te chikanash te bila yaspase, sok te mahichuk yaspas te bitil akak beyesha no pike, te jaishe ya naik te bitil yaskan ya no pik te ejemplo la kak beyesha vilike. Meletek alal ayotik ta avolilik malakak beyesha vilik chahilal. Sok mahtantikuk veotik yun yan, lubotik ta atel, tak alah kubal. Yun malas angkotantik te lakak beyesha avokolik tuluk te jaishe. Mayunuk te mayuk ta venta tik te lak ambeyesh te bilak tunkun tik te hichuke. Hauk meto, ate hotik sventa yun hich me ya vilik te ejemplo te bitiliask ante yash ate hesh uuk te jaishe. Melel te kalayotik ta avolilike, hich la kalbeyesh mandal. Te macha mask ansh ate he, mame shve, shotik. Pero ay kayotik stohol te ay chaosh tulesh te mashak ante yash ate heshe, sok te mayuk sventa el yash kashk ala unike. Te macha te hich yaspasike, yame tak utik sok yame kalbetik mandal ta sventa te kahvaltik Jesucristo e. Aka ate huk ta spasemal yotan, sventa yun hich me yastas vel a. Kermano tak, mamesh lubesh ta spasel te bila leke. Te me ay macha mash chun spasel te bila la kaltik li ta karta to, nabeya mesba. Mamesha huinix tukel, sventa yun hich me yashk eshaw. Hauk meto, mame yunu kontro ya vilik, tak uyek tas belal te bitil avermano abasoke. Ke kahvaltik te lamalk inal tas venta e, akas lamantes beyesha votanik tas pisit ora, chikante bia vilelik ayeshe. Akas huenesh ta pisilik stukel te kahvaltike, has patibal shan avotanik kun into, hoon te Pablo ne. Hich ay te firma e, ha mesenye ya kakta bais pisil karta etik te ya pase. Ha aka yak beyesh te yutzilyo tanta pisilik te kahvaltik Jesucristo e. Hichu.